Chetu daou stum deus istor kabeligru. Ar plahutch a ya da welet imam gour, hag en em gav gant ar blei e kreiz ar c'hoat. Hag holen az diganti da bler e oa o vont. Hag ar plarig a respontaz dezan. Mon a ran da du mam koz. Unan en gounel kentor, hag unan all, modernor a farsusor, le amave ar feulster de stu ar plahutch kentor. Adem bandet in begantez neveso, gant liamou barz al leorioù, evit o chilaou en linen. Var da vele emaout. Nout ket klan. Tres fall zo war nout vad. En davarn e vez evet, debet, danset ha kanet. Chetu ur pez vigelaret gant Irene Mentek, ar plarn a savet tavarn a roe marvan, e c'hwechti e trizak a perugan. A hog na deufet de vean unan eus brudetan tavarnioù an orien. Gant a leo man, neus beran i map Julien, na rei ton na bouet saurus, a poblek, ave servijat e bars. Dor ekipé a tregont a zo kinnig a dim, e brezonek hag in galek par deus par, evit gwellañ plejadur a begou lipous. Hag un drafentus a zo, un ton zon erez deus ar vro, ave kinnig a dim evit fardan pebr ekipé. Var honegao, per yaouari, dan evelo, chete per en doue loket doum Jacques Esquerien et très trawaral. Mais diez ewe de gavout oberen glok ur leonat, be mignon ro par zemon a youn drezen. Bar liour, re am bije karet ur braonek, o deus Bernez Rousse, Marie Lubrano a Yann Erwan Abaland, bodet rar un trao skrivet jet Jacques Esquerien, un dan evel brudet ur hor toul en o zouesk. Un dijare a feuson on avait de gobir an ao de djerj skridao ou et di possible de l'un betegen. Re am bije karet ur braonek, en banet jet ur liam.